The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa mag-iluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na! Ano, bunganga ka dyan? Ay! Sobra! Oh, murag madugay tarong kay Ginoo ko. Humana jud ko. What? Oh, correct, humana jud ko ana. Ana pasensya na jud na ba. Hoy, si onya na pasensya no man sa talinyon. Hoy, mayong buntag. Buenos dias. Kital man ustedes. Mga hindi kasali sa akap, kumusta? Assalamualaikum kanyang majong buntag, o bunjuga. Siyempre, God bless and happy Thursday. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow, nalapunta sa aligre nga programa. Diri lang jud na sa Marino News FM ang gitik-gitik pasiaw ng Bisayo. Wow! Happy lang jud. Siyempre maing buntag sa mga sa talang teaching and non-teaching personnel of GSMST. Og siyempre sa among pinalanggang estudyante nga busy kayo mapakliran. Oh, di ba? Siyempre sa itong mga soke, wow, ayun kalimot sa among text line, ang 0975-0703-036. Wow. Siyempre, amo late lang niya, amo ning upload sa among page, akong live, sa 106 Marino News FM, among page. So, siyempre, YouTube channel and Zeno Radio. Scan lang. Di ba na 12 days na lang. PSKO na, Pasko na. Diba? Hello, watching si Kwan. Diba? Watching daw si ang mong session manager. Kung ano sa comment nila. Hello, good morning! Siyempre, ang station manager, nakalusa ko, si Dr. Rena Lentida. Hi, good morning! Siyempre, ni Irma Flor Villanueva Isidro. Hello, good morning! Siyempre, ni Yeng Ventura. Di Kanukutan, wow! Goy Mansuki, Mangrit, Aki, Kanukutan, wow! Asan ang Kanukutan? Sunang ka? Asa na kanukutan na sa So, walay kwan dito, puro kunot no. Joke lang. Hello, Nick Tony Doblado. Happy morning. Good morning, Chris. Good morning, everyone. Keep safe and God bless you all. Siyempre. Good morning, happy ta fiesta sa amo sa Sogod. Wow, no. Wow, si Emalyn Tanael Kubinar, happy morning. Merry Christmas in advance and happy fiesta sa Good Southern Leyte. Diba? Karong 15 ang among fiesta. Karong Sunday. Diba? Siyempre, good morning atong mga suki nagmamahon na ba? Diba? Atong mga taxi drivers, kulig kabal-labal, mga piyagyo. Happy. Ingat-ingat lang sa pag-drive. Bawal overpricing para why kuhanan si kanaboy. Siyempre itong mga suki diya. Mga metro aid, janitor, sales lady. Wow, happy morning mga baggers. Mga cashier. Wow, happy morning ka na itong tanan atong mga mag-uuma. Diba? Happy morning ka na itong tanan yet always. Pray lang jod. Diba man yung pinakanindot. Siyempre, good morning atong mga suki diya sa Magay, sa Bagsakan, sa Batangan. Diya sa may Santa Catalina, Visoria. Happy morning sa Talon. Diya sa Santa Rosa Market,
Oh, gano'n sa store number 13, mga Enriquez family, happy morning lang. Wow, pagkanindot to tayo. No? Oh, siyempre, o, di ba na din, oh. Oh, oy, isang mahigpit, oh. Isang mahigpit na yakap, Sir Lando. Isang mahigpit nga yakap para sa mga taong hindi nasali sa akap. Ang yakap dia ko lang din no, yakap ko lang ang Y akap, di ba na sige na buan. Dali aras panahon Sir Lando oy. Oh. Sauna. Oh, sauna among silingan kauban pa nako manglibak karon siya na among ginalibak. Wow, hello, good morning ni Abdel oh, ni Abs sa Chula. Oh, happy morning lang. Hello, good morning my friend, Mr. Wigan Sitoy. Good morning atong ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Oh, good morning. Siyempre yung assistant niya, si Ruben Nicago, good morning. O siyempre ni Abs sa Chula, wow. Darisa Sali, good morning, happy morning. Mami Teresoy, good morning. Si Asyen o si Andoy, happy morning lang da sa mga Sitoy's family sa Balay Kawit. Ma'am Marnit Apit, good morning. Atong din sa College of Maritime Education, wow, good morning. O siyempre, good morning, Best Blood President LBR. O diya sa Dacon Village Homes Subdivision sa Ricodo. Happy morning ato mga suki sa Ricodo. O labi na sa Barangay Ayala. O, happy morning. Ate Bit Pyran family. O si Lolo na, kumusta na? Yes, o diba? Mga tulog Ilumbaring family, happy morning. Hala, nangatol akong kuon. What? Nangatol akong pad. Diba na sa o. O, isang ko na o. O, basta tuo gani mga tol. Na yung mga buti mo kwarta. O, tinood na siya. O, Sigurado ba kayo? Oo, ginood ko. Buang ko ba yun? Ano sa, o, mga tuloy mong wala, mo gasto ka o kwarta. O, so, kung mga tol ang duwa, left and right, wala jugay kwarta. Hello, good morning, may buntag. Siyempre, may buntag ko. Ma'am Pili sa goso tong Kansas. Good morning. Ma'am Mima Santos sa HR. Si Abby, si Mitch, si Magpa, happy morning. Ma'am Yor Pabluna, si Ate Beth, si Mercy, happy morning. Sir Eric Villanueva, Ma'am Norma Villanueva, Ma'am Ellen Paragas, good morning. Si Ate Brujas, Miss Chang, Chris Dahay, good morning. Sir Raymond, Sir Kim Lasagas, happy morning. Da sa Raul Vilar, da sa Supply Office, happy morning. Jodo. Wow, Jama, Pijamukal, Kumaring Roxanne, diya sa back office. At the back of the mini grandstand, na diya ang back office. So, happy morning na Jokore. Oh. Siyempre, good morning, happy morning. Happy morning! O, diba? Wow, Mr. Roderick, good morning, sir. Mr. Roderick, good morning. Atong OIC College President. Sir, good morning. Happy takuan, sir. Happy ta alumni. O, diba? Ay, wam na ko labot ka mo ramday din. Si Konegan, wala po na sa Sela sa Konegan niya. So, high school lang po na. Siyempre, good morning, Mother Trio Gloria, good morning. Labi na sa XYZ. Sa XYZ Food Hub. Diyan sa Purokdo, Sambo, happy morning. Sir Trio, happy ta mag-end ang December. What tumikot tilaw? Very much! Mamili sa Lapinya, good morning. O, siyempre, Sir Mayo J. Manjira, happy morning. Uncle Edwin Pipangko and Auntie Annabel Pipangko, si Quenabel Twinkle. O, diba? Happy morning lang. Ingat ng Jude, kunin ko. O, siyempre, good morning, Baing Buntag. Katong masok isa Isabela Sini, Labitan Sini, happy morning. Labi na sa mga Baluno. Wow, mga Tarusa family. Ardem Tarusa, si Mamag, si Papa, di happy morning. Wow, diyan sa PSP Gulayan, happy morning. Si Kuya Ruel Malihon, Ron Cross, Lenboy, at nga Titing Paisal. Happy morning na Diyos sa imo kuyog dia. O labi sa masuki po sa Lamitan City. O dia sa Colonia, dia sa Campo Ono. Happy morning kanatong tanan, ingat-ingat lang. Wow, pagkanino tulo.
Peri, peri. O, diba? Di ba? O, correct. O, napo diri. Napadala siyang sulat. Dear, mga inang anak. Tambok ra ni inyong ninang, pero wala ni kwarta. Murag ako. Tambok na sexy. Tamsi. Pero at least, di ba, at least, dato og lawas, di ba, Very much. Hello, good morning, mga silingan dyan ni Anneli Gakang, Ryan Gakang, Diyos Gakang, happy morning, happy morning. Pag kanito kayo, katul dyan akong kamot, pero nadyo ni kwarta, pero unya pa di ay kay. Sana all. Unya pa din siya kay kuan Unya pa din kay. Unya pa din siya kay unya pa din kung hapon. Joke lang, happy mo na di ba? Hello, siyempre, good morning. Mami Arjin Panghado, good morning. Auntie Chanda Abel Panghado. Oda sa Skybox Coffee and sa Mlas Batchoy. Siya sa Upper Dulian, kay kusog kay ang trompeta diya. Kusog kay ang soundbox diya sa Marino News FM. Diba, banda? Skybox na naman ang Coffee Americano. Diba? O ang matcha-matcha. Diba? Wala naman ko taga-ay. Uy, magsuka. Murag suko ka pa na sa nako. Ayaw lagi pangatag alas 12 kaya di kao na. Auntie Mercy Lumaring, good morning, mga tulumaring hawas sa Mampang, mga tanog nun, yes, happy morning. Siyempre, diba, si Ma'am Becky Kanindot, Sir Tony and Michael, happy morning Kanindot. Happy morning ka natong talang ingat-ingat lang, Siyempre, good morning! Good morning, that's Sir Paul and Mom Christina Castro. Good morning. That's ZNG Tailoring by Castro. Happy morning, ito na lang. Kamera mga Chico, Kuya Long Hair, at ilo pa, Master Cutter, wow, Sir Magundol, si Papa Chinog, si Baby Chino, happy morning lang, si Malin, si Dencio, o si Jake, happy morning, basta ZNG Tailoring by Castro. Number 1 nga, Tailoring sa Zamboanga City. Happy morning, hello, good morning, Ma'am Peng Villafranca. Tibon-tibon lang ha, kay busy pa kayo ta. Ma'am Maripi Villafranca, good morning. Ang atong director. Diba? Atong director siyempre sa Public Information and Communication Office. Ang yung makuyog dyan, labi na si Orson Benetes. Si George, happy morning ka na ito. Wow, Ati Linlin, Viuda Rosales, Gloria's Canteen, si Lizelle, mabinaw, si Kambal. Wow, si Makoy, Mami, Dana po, Dormin Apaw, happy morning lang, Mother Melachong, happy morning. Siyempre, good morning. Mother Estay, good morning. Jiwa Day, good morning. Jory Balumid, si Sebastian, si Dondon, si Jula, si Alviar, si Jobin, si Vince, happy morning. Ganito na, diba? Wow. Siyempre, good morning, may buntag. Ingat-ingat lang, Ma'am Lito Flores, good morning, Mami. Ma'am Dana Alian, Mami Umar, Jerwan of Mar Family, happy morning. Sa patang mapaka na to. Kanta, mamasko ta. Okay. Kanta ta, mamasko ta. Kuri ka na, mamasko ta. Wala, kanta. Ulat lang, yes! Akapela lang inyo ha sa akong live ha sa Lano Bisaya. Gikan sa prisukan, miuli ako sa kong ginikanan. Nining karon Pasko, ako nahi bulong kaayo. Kay si tatay nanay, sila wa man di ay malipay. Ako sila nga giingnan o ngano ba unsay hinungdan. Matud pa ni nanay, dako gayud among pagmahay.
nining imong pagpuga kaming duha ay nabalaga. Wa ka lang masayod, nagantos mi og nagkalisod. Nagmahal ang palaliton, may panalang bilangguon. Kung tumayo ba lang, mubalik ka sa bilangguan. Kay dito libre ang tanan, gwardyado pa imong Pinoy-anan. Kami si tatay nimo, kung mahimo ikuyog na lang. Aron maimpas ang among utang, og Merry Christmas na lang. Sa bilangguan undo, ayaw tabala ka kay dagkadugo. Sayon ra ka ng patyon, sasaya kong isog og baho. Og di pa mamatay, napay purol sa imong tatay. Duha ka tuig wayng laba, og nanimaho na ganing patay. Merry Christmas na lang sa mga bumbay nga tigpautang, sa mga silingan kong dagkog agtang, liwat sad nako nga palautang. Sa kapobre nag-antos, nagsigig kaon sa ginamos. Wa na'y ngipon, puro na lang yud lagos. Og Merry Christmas na lang. Wow! Oh! Hello, good morning, may buntag sa Tano Barbershop. Good morning, happy morning lang. Og syempre diya sa Ilom Sapatos, good morning. Oh, dahil isminyosan your boys, mga chubby-chubby, mga niwang, mga laki na tigayo sa inyong mga sapatos. Wow! Og syempre, good morning! Good morning, Chrissy! O, di ba, labi na sa Friends Lechon, fast food! Happy morning! Di ba, oh? Si Ate Pip, wow! Si Fatima, si Henry, si Renred, happy morning! Si Eileen, syempre, si Marvin, o ang Master Chopper, wow! Si Ronel, happy morning! O, katong masok, kaya nagbitay nga radyo. Wow! Yan siya. O, diba? Sa Infinity Salon and Barbershop. O, diba? Wow, happy morning. Ay, busugan ako. Alam, isang sudan. Ano, diba? O, good morning ko na si Angel Milano. Happy morning. O, si Junjun, si Chimar, si Teddy, si Uncle Modi, and Uncle Richie, si Mr. Dreamboy dia sa Infinity Salon and Barbershop. O, happy morning. Nagkukunin. O, napodiri, wow, Sir Lando. Oh, ninot kayo mong kaliwat sir Lando. Oh, kabalo lagi ko. Oh, di na ko mukunta nimo. Oh, di na ko mukunta nimo. Bright lagi mong kaliwat. Oh, di ba? Pero wala ka niliwat. Oh, para ko na sa uban ko na sa ambugiro kayo. Nasa mong ugat, Sir Lando. Nasa mong ugat ang among kaliwat. Oh, nasa mong ugat, nasa among dugo, nasa mong ugat ang kaliwat na mong gwapo. Oh, nalagay sa ugat pero wala mapili mong naong. Kutsawan, happy lang joke ko rin, di ba? Oh. Ano? Manisay nindot kinisa kay text ako, di ba? Nasa kanang di ba? Sir Lando, kanang naglisod na baka Sir Lando, pero tanaw gyapon nila nga kwartahan ka. Manay pinakanindot. Tinuod na siya. Okay nga naman. Kabalo ka mo dala sa imong kinabuhi, di ba? Kabalo ka magpaho. Maaga ko ingon gali. Mao gali. Sige na kalimot tapod mo. Maaga kong ingon pag wala gali mo'y kwarta. Kanya para may baluan mas yung silingan na amoy kwarta. Nindot inyo lami mong sudan. O ginoo ko, unaog koan, magisa kag bawang, bombay, manay mong lutoon ba? Kahumot, dagay lami kilag sudan. Di ba? Ana pa na nindot. Lami kayo. Bisag wala kay kwarta. Minsan, wow, daghan ni kwarta. Kaya lami lang adubong sudan. Ano ka do? Bawang, nasa ka naman ay mong para maamoy. Di ba? Correct. Unya na paglutog buwad.
Oo, unya na paluto og buwan, ikaw man, sa para wala klaro, di ba? Oh. Oh, pa. Oh, daga mo po, bro, di mo baluan nga daga mo kwarta, para di mo may baluan sa mga masiling nga daga mo kwarta. Ang unan yung lutoon, bulad. Oh, bulad yung lutoon na, kay ba? What? Uy, lang sudan bulad kaluoy, wa ni kwarta. Sigurado ba kayo? Di, mo mahula magkwarta sa inyong silingan. Pwede, mo na, ay kalimot mo na. Ako bitang kaya nasa una, bantay-bantay lang dyan mo. Nasusmangil po kuan, igawa sa balay, bisag bulad sudan, manutpik, para manutpik po, murag ano ba, kanang adobo ang sudan. Nutpik no, di ba? Okay. Managingon ba? Balag pobreta. Basta hilas. O, di ba? O, di ba? Bulad ang sudan, pero palit mo isa ka litro nga coke. Very much! Oh, di ba? Oh. Ang sabihin, palit aron. Aray, mabuang ko bayot, umanagkanta ni Kalabuhin na siya. Oh, yes! Hello! Good morning, may buntag. O, di ba? May buntag na sa Paseo, boys! Happy morning! O, di ba? Happy morning lang. O, diya sa Hall of Justice. Happy morning ka na itong tanan. O, napadiri. Napoy nag-text rin. O, nida, o. Oy, Sir Lalo Basado. Oy, sa tanang nag-antos diya. O, sa tanang nag-antos diya. O, parehas rata. O, pero dili pa daw ni Mao. Napansin pag-antos. Di ba? O, napo diri, o. Napo diri, hubag, di ba, o? Hubag na, hubag lagi, pero luag. Hubag, pero luag. O, di ba? Adobo, pero primigan na lugubo. Di ba, o, di ba? O, di ba? Na hubag, pero luag. Ano sige na mo? Easy. O, kamunggay, basta tiunay. Di ba na sa, o, di ba? Balag bukog, basta na'y unod. Di ba? Unod bukog. Di ba? O. Unod bukog. Da Sir Lando, balag walay gift inig Pasko. Importante, dugon inig ka January. Joke na. Siyempre, kung wala sila'y lechon sa December, sa January, magdinuguan na daw siya. Very much! Manay pinakanindot, kay lami jud ang dinuguan diya sa Prince Lechon. Di ba? Lami jud kayo. Di ba kay regano? Sa mga karegan, mga unta lechon niya. Uy, sana all! Napon, murag lalaki ni, murag lalaki ni nag-text, Luoy biya po na. Luoy biya po na mga lalaki manguyab no ja. Walay motor, walay rides ba. Luoy biya po na mga lalaki di ba? Jeep lang, di ba? Kay ang mga ubang mga babae gud, ang ubang babae gusto man gud na rides ana sa na murag Nadi rin maglaki ni gusto man nagka-rides. Hala uyaban ng Bombay diha uban ni maningil. Ay, kiling. Jangyan, janan, rindong, game, start. Apata. Hoy, ako na ba na makaila, mabutan niya sila, Pinoy, di ba, na siya, Nga alam ako, ay mo ko na kayo, nga alam mo na ilang, kuan ko, di ba, man na ilang, pamaagi, di, lang po na, correct, siya, wama na, kailabihan ako ng mga pugi, ba na, mga lagmi, ba ng mga turko, mga kuha, Torigan! Kung sa mani. Liwa. Napadiri na siya. Ay,
Mabuang ko ba yun, umanaganta ni ganito. Kadiyot sa akin, ngita pa ko ka nang napailagan dire, ulat-ulat mo, di ba, na sige nabuhi, di ba? Yun, ano sa, Hoy, kalooy, wanay osong Spartan ani, di ba? Ingon sa, tinuod yun na, dili na daw, dili na daw sa kadula og tumbalata kay naka-crocs naman tanang tao wa na itong balata sinilas sa tao na gulo gani kana may original like dagan mo di ba social naman kay mga tao ron kay crocs naman di naman Spartan di ba mga social kayo ay kutsawan man tani happy lang jogo ko. Manaygon tayo mo kalimot manaygon na punta ko kay Ruben balo sa ay mo kalimot sila og kuan sa akong GCash ang 0935-907-1856 wow ko jawan na sa kini okay request lang di ba wow Okay. request sa tao na to di ba Bentador, ini ka Pasko, daghang mapahat. Sige pabuto sa ribentador. Bahala nag mga tudlo mapungkol. Ribentador, gamay kaayo. Kusog mo buto, busa dako o gasto. Kung wa kay swerte, looy kaayo. Sa ospital mamasko, dunay kwitis kawayang kanyon ug dunay what to say may baby rocket ug dunay bawang may dinamita ug may whistle bomb ribentador rock daghang mo tiyabaw mo hilang na ospital kay sila nasamdan Sarventador na buthan. Yes, Merry Christmas! Wow! Wala na, nahubog lang si Santa Claus. Sigig palusot, busa dili makurot. Sa alas 12 sa bagong tuig, buto-buto mo grabe mo samot. Ribentadorak, dagang mapungkol mapahat. Ang maangol, dagang masamdan. Serventador na buthan. Way bali, way kaso, kay di man patuo. Hala sigig pabuto. Pagkalindot ko noon, diba? Wow! Hello, good morning, Ate Beth Parilla. Diha sa kwani, si Day, agaw ni Sir Day. Happy morning lang, Jud. Siyempre, ito mas good morning diha sa Edwin Ado Service, si Pangis Pamaliban, si Jopper Soib, si Grace Soib, kumare, kumpare, happy morning lang. Sa ako mga tanan, Captain Kaloyloy, happy morning, diba? Si Captain Eduardo Laurente, good morning. Sir Salon, happy morning. Siyempre, ang akong din, Merry Christmas. Dr. Arman Itzley, good morning. Alma Freda Labos, good morning. Ang di sa College of Management and Technology, siyempre, good morning. Dr. Oliver Tito, advance Merry Christmas, sir. Ang atong date sa College of Physics and Sciences. Wow, Ma'am Julian Gonzalez, good morning diya sa Juan, wow. Diya sa itong clinic, no? Siyempre, si Ate Jenny Apanapal Cruz, happy morning ka na itong talangan. Wow, Dr. Linda Capasio, good morning, Malisyon. Siyempre, Pia Luna, ako makoyog sa PE, no, diba? Dr. Dan Ramirez, happy morning. BG Mahaso, si Antong Gregorio, wow, happy morning. Noel Gula, ako ng mga koyog ha, sa PE, diba?
Oh, siyempre, good morning daw. Oh, ha. Bueno, kanta si Soke Lando, ha. Man-greet yo, ni Tintin Solis. Wow, si Tintin, di ba? Oh. Huy, Tintin, dako na si Tintin. Wow, si Tintin Solis. O, di ba? Oh. Happy morning, si Tintin Solis na Fortunato La Paz, pati con Nina Flor and Ninong Solis from Soke Iyeng Ventura de Kanukutan. Wow, si Abing Climar diya sa planta sa Coke. Happy morning lang. Okay, naminaw dyan na siya diya, di ba? Wow, siyempre kay Webes karon, it's a Thursday. So we are thirsty, so don't forget to drink water, ha? Kayo are thirsty, di ba? Thirsty of money? Wait for the SR. Mabiyabi lang, Halang ko, Ruben. Hala, itong suki, wow. Happy mo nila doon, di ba? Wow, kayo na, medyo na, di ba? Giandam lang ko, Ruben, Hala, siya kita ko, mga anak. Shine bright ko, Josh. Icy and Tantan, siya gitna ako, mga angels. Regine. Marino News FM Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! Pagkalami dyan kayo. Usa pagtambag na kunin mo, ani mo, Awit na diri ba? Unsa day ikatambag ni mo, ani, sir, patambag ko, sir. Nami exchange gift nga 500. What? Nami exchange gift nga 500, sir, ang limit. Yang akong nabunutan, sir, kay nay utang na ko 600. Pwede na dito na po. I-surprise na lang siya. Diyan, naghatag na mo nga. Exchange na siya. Mata na kaniya siya. Ako ni may nosan sa imong kuha. 100 na lang dyan ang balo. Ang alang po nung imong istoryahan daan. Di na sa kinabuhi, di ba? Di na lang exchange gift na. Dati, I love my manita. Yes, I love. Dani ka na doon, darao ka ng kuhan, ha? Ako naging minusan na, naman kay utang na ko 500. Worth 100 na lang, Jud ni. Di ba, asa mo naging palit mo 100? Kana mo yun, nagot sa pueblo mo yun nga. Uy, good morning, sir. Ma'am, pasok na kayo, ma'am. May 60 pesos na, ma'am. May sandal. May eyeglass. Halina, ma'am. Pasok na. Hello, sir. Good afternoon, sir. Halika, nakapasok na kayo, sir. May mga 60 pesos lang tanga. 60 pesos naman. Huwag na yung mga selected items. Katag 50 lang. Dayo na, sir. Salamat, sir. Wow! Gani! Siyempre, ana. Ana nga tong, siyempre nga tong kapalan karong adlaw, Huwebes na Huwebes. Nasabi na ko. Magkatawa mong ko anang tambag-tambag. Boom! Magandang araw, sir. Pasok na, sir. Dagang kitang klaseng magkuhan, sir. Naitag 70 pesos, sir. Eyeglass lang. To all items, 50 pesos lang, sir. Ay,
Aroy! Aroy! Mabuang kumayoto na ano. Oh, nakapili na ba, sir? All items, 20 pesos na lang, sir. Grabe yung ugali mo ba? Ares! Ulam na! Mabuang kumayoto na sa Pagklaro ka. Atot yung ng 600 sa 500 ang utang. Magbabayad ka! Nasa utang do na wala na sa yatag paninglo nimo. Kay 500 ang exchange gift utang 600 kuaon na lang sa imong paninglo 100 ni exchange 100 lang imong utang. Ay, feeling No way! Unsa man Ben mag-exchange gift. Unsa man Ben mag-exchange gift ta Ben. Ikaw mga ako anda ako may muha. No way! Oh my God. Hoy, ares, nindot kayo mga adlaw ka ares, kaya na kay Jesus kinukalipay sa imong the matters of love, enjoyment, romance, and abusement karon. So love and money karon is ginuko are more natural lang nimo karong adlaw, wabong ka mag-ares, di ba? Wow. Sa imong gugma kon ares, pero kana najib alo sa communication is more crucial kanyo, crucial kanyo kurus karon. Ares no. Especially kung gusto ka, if you want to reach out kanang tawana you care about, so take a chance lang. You need to be a little different and dapat imong i-convey mo galingong karon. You have to convey mo galingong in way sa mga pamaagi karon nga stand out and get you noticed to be noticed. Wow. So imong karon naman ko na aris no. So taking the time to think imo na about your sa imong mga finances karon, sa imong finances karong adlaw nga medyo extremely beneficial para nimo. So na attempted to bury or flee your financial flee your financial concerns lang. So ayun jud happy lang. Sa imo panglawas nimo karon. Kanong adlaw medyo you are fairly stable karon. Nalay mga minor issues karon you've been dealing with for the past few days and syempre it will be gone. Wow, nalakay minor elements will be arise today but guarded against lang. Wow. Sa imo pinasal ko ng Aris no. Serve as an inspiration lang Aris no to others on a project nga medyo that's been on hold for a long time. So it's just the first step towards laying a solid foundation for your future success lang. So take your time lang and don't jump into anything without thoughts. Mga walay ngipon, thoughts man. Hoy, Tauros, di ba? Hoy, Tauros, incoming with Tauros ka, no? You'll take a hard look karon or at what attitudes, mga sitwasyon karon o mga dead ways karon. You need to let go on or before starting a new month lang. Wow. So na kay mga imong mga religious gifts karon are amplified. Amplified, go ganun. Usa ni sound system, amplifier. So may time for extra rest lang, meditation and reflection is critical lang. Sa imong gugma karong Tauros, karong adlaw na mga orientation karon naghatag kanimo double trouble. Wow, double trouble man jud. So feeling once more, so you're undecided once more about sa mga specific nga issue karon involving a loved one lang. Wow, bungga. Sa imong kanagdaban nimo karon, ana imong mga finances karon may steadily improving sa imong unexpected. Expected to continue to improve karong adlaw Taurus. So imong gibati karon na you feel that mga circumstances karon beyond your control, ngay mga unay nakaapektar sa imong productivity and syempre ang imong abilidad sa pagtrabaho, ability to work. Wow. Kanang imong kadlo karon however, pero are unfounded lang jud. So even your imong mga amo, mga bossing kanon will recognize and sympathize with your situation, Taurus. Wabong ka. Sa imong panglawas mo karon, you have a lot of swerte karon, lot of luck karon on your side karon. Kaya maka-receive kag mga positive feedback karon and at work and syempre from your friends. So careful lang not to get carried away og syempre and neglect your health, which is also a basic na fundamental basic need. So you have to eat on time. Ayo lang is 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You have to eat
eat man. Nasa, di ba? Happy-happy lang. And in moderation lang. Para sa imong pinansa karon, you might come up with a brilliant idea karon how to improve your financial situation karon, Taurus. So, unsa ang pag-manage sa imong finances karon? Ikaw mituod so ka nga, do you believe things can get better? And if so, imo nang pagabuhaton para walay problema sa imong financial, Taurus. Gemini. Ginoo ko, you have to take a break karon, spending your isolation and imong i-reflect on what you really need from life karon, Gemini. Okay, the most recent couple of days karon, we have been really hectic. Hectic for you, Gemini. Ano ba? So, kinala ka, you have to reconsider your imong purpose throughout everyday life lang. Para wala ay problema. Sa imong gugma karon, since you are totally energized, manggod Gemini, ang imong hormones karon so pull a prank on you. Labi na mahimamat ka when you meet your darling. Wow, darling, what? Darling, so you will think some amazing jokes and your darling won't say anything negative. Wow, bongga. Okay, wala problema, ha? Sa imong karon, get ready for a communication karon barrier today sa imong professional life karon, Gemini. Kaya you have your own inspirations while a business has theirs. So, conceivably causing conflict. Batay ka? Kanang imong decision karon is under the influence of sa mga astras o sa panadya. Bantay-bantay juga. So, na yung mga conflict na ron. Ingat-ingat na juga sa imong trabaho. Para sa imong panglawas sa ibaron. So, nag-start ka nga lawas to acknowledge how some moderate changes imong kinabuhi karon, the way of life karon, nga mao na maka-lead nimo a better life. So, abandon lang all your habits nga medyo kanang mo nga delikado para nimo. Are harmful to your well-being lang, Gemini. So, additionally, subtractionally, multiplicationally, divisionally, additionally, magunin siya, So, additionally, na po multiplicationally, na po subtractionally, na po division. On the off chance that it made as such slide lang. Wow! Sa imong financial karon, Gemini, you are well on the way karon. Stay uncertain about sa imong monetary issue karon. So you didn't have the option para masettle what to do to acquire more. So you want additionally, substantially, divisionally. You have the option to pass judgment og siyempre ang mga available resources karon of setting aside cash. Wow, bongga. However, di man na dautan, di pa na lisod, ha. So you can focus lang sa imong savings of what you have. Siyempre, ma-multiply na in a good time lang, Gemini. Wow, bongga, Cancer. Oy, Cancer. Dili ni kang ma'am, kang imuran ni. Oy, Cancer. Kalang dito mga naging adlaw kano, you've been filled with struggle, but today, you will get to relax na. Wow, bongga man ka. Wow. Di relax. Di ba, moday sa nag-time in lang, tapos lingkod-lingkod as office. Okay, relax as Cancer karon, kulirit. Di ba? Sa imong gugma karon, you have to hang out for a little longer with your partner karong adlaw, Cancer, if you can. So you might not have to observe from the past few days. You might have not spent enough time with your partner. So karong adlaw, talk with them. Talk sa iyong partner all the good things and about all the problems para walay problema. So giving them attention and asking them what they want, maka-improve can improve your relationship. Wow, bongga. Sa imong karakter mo karong Cancer, imong ma-observe karon on how the atmosphere karon will feel more positive. Labi na when you treat people with love today. Wow, so parang nagtanong ka nga, everyone has their own stress. Natay stress, siyempre, and we treat people around us. Especially na they resonate the same energy. Resonate. Past tense sa resonate. Panasa mo palawas mo kran. You need to take care of your mental well-being karon, Cancer, ha? So working without breaks might have taken a toll on your mind. Dapat have to break, ha?
Oh, and it's the day when you need to ease up. No, so, yung makita ka lang nga inisyon yung conversation ka lang, don't step back lang, talk to them lang para wala'y problema. O, diba? O, ay lang stress. So, prepare yourself for the days that are coming. Take proper rest lang, Jod, para wala'y sakit. O, para sa mong pinasakaroon, find your joy and stick to it lang, Jod. Ha? So, ay lang ka go about how much you will have to spend, Cancer. So, ay lang ka, don't go overboard lang and spend all the money that you save, but you go for the things that siyempre naa sa imong budget, that can give you happiness. Mapalitag kuan, tapos, di ba? So, happiness, ha? Ito na dito, dapit sa Tumaga por Sentro. Happiness. Katulto na yung kono, di ba? Koregan, no? Nag-anto naman si Koregan dito, di ba? So, you have to understand, happiness can give you the most, di ba? SRI, ROIDI, SRI naman yun. So, naman na ang atong first set sa itong parang anong gawa, si Aries, Taurus, Gemini, Cancer. Ang unang set nga papas mo, kay nga nito uman na dyan. Correct. Ano, sige na, boy. Napa diri, Uy, bitaw, no? Lisod bitaw ko, ano? Manay na diri, nabitaw diri. Lisod yung kaayo. Di ba, Uy, tinood dyan niya, lisod yung kaayo, Di ba, tinood dyan niya, luyo. Di ba, luyo sa kadaghan itong bayronon. Di ba, Uy, tinood dyan na, ha? Di ba, di ba, luyo sa atong kadagang bayronon. Napadjumingon nga, pinaskuhan na ko, be. Tinood, dili. Tinood, no? Ano sa, sa kadagang bayronon, sa kadagang problema, nga kay smile lang ka. May ibon nga, pinaskuhan na ko, be. Pinaskuhan na ko, ha? Napadjumingon, di ba? Smile na lang, Judta. Di ba? Napadiri, mo nag-teacher ni. Mo nag-teacher ni siya. Dear students, dili mag-expect og taas nga grade kay mura na kag bisita sa classroom. Mura, ayaw na mag-expect og taas nga grado, ha, kay mura na kag bisita sa classroom, di ba, Mura pong nasa konseho, mura sa konseho ra pud no inigkuan, manguyab lang kay nagpaabot sa honorarium. Ay, wala, joke lang. Happy lang. Nasa wala. Ko na ba yan? Tarila, may balag. Magkaistorya ni Kon, ambot lang, di ba, Napo diri, Sir Lando. Lamian na dun surrender sa kaniboy, Sir Lando. What? Kung di pala dyan ko gwapo, ambot lang. Weh, gwapo, magilom na, oy. Kulirit. Damay ta ko sa problema ko. Saka na karon, mantay-mantay ka. Correct ka na sila, boy. Alam ko naman ito lagi. Lambay, bonel, love yung pak-pak. Regine! Marino News FM. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Wow! Okay, so announcement lang. Natay pa ibalo, di ba? Sa atong hapit na atong Grand Alumni Homecoming. Di ba? Alumni is giving back. Wow! Ninot ka na karong December 14, 2024. This coming Saturday. Wow! Sa GSMST Grounds. Wow! So, nalaga ma-program na. So, natay mass at Port Pilar Shrine, 6 a.m. Tapos motorcade sa 7 a.m. Okay, so na General Assembly, Grand Alumni Homecoming, 4 p.m. Assembly, Petit Barracks Parade, diba? So, or lang message na mo sa alumni nga page, diba? GSM sa alumni page.
So once again po, would like to invite all the alumni of GSMST. Lahat dili na sa December 14, 2024. Ayun mo kakuha na, solong na. Okay, once in a year lang na para may mamat ninyo kisa to nga tambok, nga niwang, nakuha mga tubuwang, na sige na mo lang. Mora ba na ko ano? Mora ba na sa alumni ja. Uy, ginuka. Uy, nanambok jud ka ja. Ikaw, wa jud ka mausap, ana jud ka sa una, ginuo ko. Wa jud ka mausap, ay mong batasan bangit gyapon. Karon pangit nga pagbatasan. Napa din nag-text napa dire oy Sir Lando dili ko wala jud koy favoritism karong Pasko Sir Lando. Pag-abot sa akong makinugos, Orlando, maong sa pantay-pantay lang jud ang iyang makinugos sa wala siya favoritism. Kayo. So, inaat pa ta katong iyang mga inanak. Pagpasalamat mo aning iyong ninong ninong o ninang ba ni? Kay wa daw siya favoritism, kamong tanan daw. Kamong tanan walay regalo. Kudyawan, happy lang. Kung ka na ba, O, siyempre na natong second set sa atong kapalaran karon. A few moments later. Diba? Uy, mag-ingat-ingat in taon. Mag-ingat, murag na ako'y nabasahan ba ni dato electrocuted ba to na siya ni nabasahan ako na Sir Bong Simbahon nga ko. Uy, ingat pa mga bata, mag-ingat. Natoy tuwan daw. No, Ben, no? Sa pasunang ka daw, Ben. Abo to. Na siya, correct na siya, Wala. Nampo lang doon taan ni. So, dapat ang mga, ginoko ito mga anak doon, ato doon ng kanon, paggaon dyan nato unsa kamupol mga anak ay mo sig patakaguan paglaglaag panangin mo yung ginikanan para makabalog asa mo dili kay manglaag mo bisag asa kabalog ginikanan ay Ginoo ko sa una manangid jud ko manangid jud ko manangid jud ko sa kong nanay ug tatay og manang usay di ko tugtan di ko manangid mlakaw ko da. Ala, di mo ko kaya ako sa una mulakaw-lakaw ko tapos adira mo ko magbaili naman, disco naman. Sigurado ba kayo? Dami naman ko nga, nanay tay, narakos kasagingan tayo, gidala ko ni Kuhala. Narakos sa kasagingan tayo, loyo sa atong likod na to tayo, kasagingan, gidala ko ni Dodong tayo. Hindi totoo yan. Bisa naman lang yun tayo, Ang sari mo nito, simple lang huwag saging, nanuba, tuba, good sa kiling. Saksi mo! Hoy, Leo! Hoy, ganang Leo, no? Just like always, keep your confidence lang high and make sure nga, dapat ipakita dito, you show what you think karong adlaw. So, karong adlaw, no? You might feel people are trying to stop you from doing something you really want to do. Ayaw dyan, kung usay gusto niyo, magnindot, pag, okay na, ayaw na dinautan, maayo lang dyan. Para sa imong karong adlaw is the love, Lolo. Today is the day for love ni mo, Leo. So, if you're willing to tell anyone that you love them, this is the day. This is the days that going to disappoint you. Di ba? Wow, bongga. Ngayon I love you too po sila na yun. Wow, Ginoo ko bongga, magkaleyo. Asang kuan ba kasi karan karon na sa imong kanag naman magkaleyo. No, mga plate ako na align to keep your career right on track karon leyo ha. So you'll be highly encouraged karon to do things of your interest. Di ba? So you'll begin an opportunity to improve your skills and learn more from other people lang. So keep your mind open lang. Subukon na ni mong ulo lang. Kaya keep your mind open lang. In all directions and don't limit your knowledge to yourself lang. Para sa imong palawas mo karon, ang imong health condition kanon layo ay may go down kanong adlaw. So, feel a little low inside lang but nothing to worry. Awa kay kagula. So, try lang to motivate yourself that it is a phase and it will pass with time lang. So, start with good food lang.
proper exercise and take rest. Wow. Rest lang. Walay in peace. Kay rest in peace. Kuya po nang garap po. Para sa imong pinapala siyempre sa karon, financial mo karon, it's a high time karon nga imong ma-realize karon that you have get your finances right karon, Leo. So don't spend on unnecessary things karon, og try lang to manage mga previous expenses first, ha? Para walay problema, Leo. Wow, bongga. Virgo. Oy, Virgo, karon na imo to ma-realize karon, Virgo, no, what path you take karon adlaw. So you have been feeling stranded karon for quite some time now. So not doing mga butang things didn't turn out as you wished them to be. So you're trying to figure out lang what is right way to go. Para sa imong gumakaron, Virgo, ikaw no, you're understanding that ang tinuod-anay jud nga the true importance of having supportive family and friends. So ang imong close ones karon have been there for you through thick and thin. Wow! Sa hirap at ginhawa. Sa kabaga o sa kanipis na nimo. So dapat you are grateful for them para walay problema. Sa imong karamdaman karon, Virgo, so you will get rid of the things that you didn't want today karon adlaw, ha? So you had a hard time, lisod kayo, hard time deciding what path to choose. So kung sa imong kanang job, but now you have made up your mind. Ko walay makahunong kanimo, stop from doing what you want. So ayo lang ka, don't be disheartened lang if you fail at first lang. Ana naman jud na. Try and try. Para sa imong panglawas mo karon, ganun ko you have a good schedule karon when it comes to your health karon na, Virgo, ha? So you have no distractions. So it is a good time for you to relax and introspect lang. So let go of your past. Do it with your own self lang para walay provide. It will do you good para walay kuha lang sa imong panglawas. Sa imong pinasa karon, hi, Ginoo ko, very skeptical karon when making decision karon relating sa imong financial stuff karon, Virgo. So quite rightfully so. So you had been cheated on before and you don't want to repeat your mistakes. So, So I like kahadlok. Don't be afraid to point out the flaws in agreements. Og syempre, always negotiate lang to turn them in your favor. Okay, man ko nga. Nindot kayo sa imong pinasa, walay problema. Libra. Uy, karon you will begin a new journey karon Libra, ha? So you are true to your commitments and syempre imo paggabaton sa tanan been asked for very carefully lang. So you're aware pa nakabalo ka sa imong mga duties and responsibilities. Wow, bongga man ka. Para sa imong gumag karon Libra, imong feeling karon, you are feeling overwhelmed karon with the emotions. So kanang imong mapaglaom, imong gusto karon, your hope to find some answers to get closure na. So you're having issues lang. Nalakay issues sa imong family karon nga keeping you stressed all the time. Wala, bahala ka, di ba? Para sa imong kalagdaman mo karon, Libra, kinahanglan po ka to avoid any arguments karong adlaw, ha? Kaya you're doing your work really well and you are satisfied. It will we are in your life. Very much! So ikaw, contentment, no? Takes years to come what you have achieved in such a short time lang. So keep learning lang and moving ahead of your life. Sigurado ba kayo? Dapat ang ulo mag-unang, ha? Ahead, man. Para sa imong palawas karon, Libra, so you're able to balance kanang mga different nga aspeto karon of your physical health well karon, Libra. So you try to control one situation before you realize it. Diba? So the other health problems medyo ni grabe. You're having hard time to juggling everything alone. So the best idea ni mo, Libra, karon is to say your doctor and find out what best suits you. Wow, bongga. Para sa imong pinasa kong Libra, so you're making any financial decision karon. So na mga astral alignment karon are not in your favor karon. So stay away lang sa mga offers nga that promise of providing your benefits that are too good to be true. Ayaw ka palabi, ha? So only consider mga nindot, mga genuine agreements. So, di ba? Genuine agreements karon and investment. So don't just go by what someone says. Basa, you have to read and research carefully on your own para wala problema. Di ba? Sa imong financial, Libra, dili ka mas scam.
Scorpio, this is the time karon for you to take stock of your achievement karon. Scorpio, today, you will feel incredibly introspective karon. Lawa, Scorpio. So you shall look back karon at the past and see you've come a long way lang. So karon lawa, shall feel pride in all your accomplishment. Wow, bongga. Sa imong gugma ka na, Scorpio, wala generally have no trouble attracting interest party. Wala, ha? So, however, pero today, you may feel dissatisfied lang with such attention. So, ang imong kasing-kasing karon seems to crave for something far more deep and profound. Oh, so karon lawa, you must hold on onto ideals. O, syempre, asensya lang, patiently wait for the right partner. Diba? Oh, para wala yung problema. Sa imong karon naman ng mga Scorpio, we are on the lookout karon for a new job karon. So something interesting karon lawa, Scorpio, ha? So maka-receive kag mga wonderful offer karon through a close friend. Wow, wonderful, ha? Baka-scam ni siya. So consider the opportunity karon very carefully and make a decision. So there's nothing to be gained from rushing into it. So ayaw, don't rush your decision lang para wala problem. Today, be on your best behavior at work lang, good. Para sa imong palawas si Scorpio, advise na to take on outdoor activity, ha, to stay fit and healthy lang to Scorpio. So get your heart pumping, with some cycling, swimming, or jogging, or any ano sa bahala. So kung imong gifeel nga upset ka, otherwise disturbed, spending time with your friends, na maka-improve your mood. So don't forgo lang your healthy habits ka na alawa. Para sa imong pinasa ka ng Scorpio, medyo na kay mga kalisod karon, tough in the way, mag-handle hard times karon. So kung na kay mga financial crunch karon, you will handle it with grace. So however, pero you may need to think of ways to avoid such situation in the future. So kailangan to start saving a high percentage, mag-save jud a high percentage of your disposable income para afford a certain standards of living. Wow, bungga. Ayun, mahaw na itong second set. Sa itong kapalanan kanong adlaw, si Leo, si Virgo, si Libra, si Scorpio. Ang ikaduhang set nga mapas mo kay nga silag yun ang ikaduhang nito, pakpak ganun. So, kay si Aries to si Aries, si Taurus, si Cancer to na-admit na kay napas mo. Mabuang ko bayot na sa kinabuo. Hello, good morning Ginoo ko, ingon sa Ginoo ko. Unya na Sir Lando, unya na ko manaygon Sir Lando kung ikaw na ang ihatag. Di ba na correct, bagilom na gara po ka. Usay, no? Tinuod yun, Usay sa kaliso sa kinabuhi, no? Na makaunaw na ang tagpanaygon. Manaygon ko sa Baras Batchoy. Manaygon ko, kasadya ning tak na. Manaygon, happy Merry Christmas, Mami Arjun. Kami na ba hoy, masahe ka naman tayo magpang balikon, ha? So, Grand Alumni Homecoming. Karong December 14, 2024, dili lang sa GSMST Grounds. Wow! Ako na, so 6 a.m. na ay misa sa Fort Pilar Shrine. Ako siyempre na ay motorcade. Ang assembly time is 7 o'clock and 7:30 po motorcade proper na. Ako siyempre 2 p.m. na ay General Assembly, registration, diba? Siyempre, nasa sa asam ni ko sa gyms, ganun siya. Siyempre, ang Grand Alumni Homecoming, 4 p.m. Night parade, mag-assembly is Petit Barracks. Siyempre, 4:30, mag-parade na. Wow! So, thank you sa atong president sa GSMST Alumni Association Incorporated, si Attorney Jovian Diesto. Hello, sir! Diba? Welcome po, to all the batches, diba? Batches, March, batch 1, batch 2, batch 3, batch 1. Jowan, diba? Halala, son, sinala, may na dyan ikaon, labi na sa Friends Let's On Fast Food.
Hala, galaw, kalaman, nanay mga soke, diala, hala, hungit. Or di naglechon. O, katong wala ma-high blood ka, og lechon. Para di makakuhan sa osepet. Tilawin lang, naite sila malasog spicy ug seafoods. Idalang ang 093640400314. Og syempre, Barcode Grill and Restaurant. O, for catering, delivery, and functions, idaya lang ang 090538399975. Basta Barcode Grill and Restaurant. Wow, pagkarami ala. Ang Corbel, kahit lami na nagluto na si Mother Els, kung sudan ka ron. Pakpak ko na ganun, siya gitna, Regine. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Hello, good morning. Oh, yan daw anak na ni Soki Yeng. Wow. Sa Alaya, si Alea and Aryan Ventura. In advance, happy birthday. Kay Aryan para sa December 15. Wow. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Live what you want and want what you live. Nasa 15 pa, ang garap mo ka sa 15 pa. Sunday pa. Oh, dili. Oh, dili. Oy, nadiri. Og baso manggali daw. Og baso manggali inyong irigalo. Manang kamo ba? Og baso manggali ang inyong irigalo nako sa Pasko. Oh, pwede apilan ninyong tanduay. Napoy nagyaw-yaw diri. Magyaw diri. O, di ba? Aka mo puno kabalo mo nga asidiko. O, inyo pag kung tagag coke. O, di ba? Kabalo mo ng asidiko. Taga po yung nag-coke. Butangin nag-ice, ha? Butangin ice, ha? Kung nagala, sige, sabihan niya natong third set. Ito ka pala na kanong adlaw. A few moments later. Untag nay mo yung manay untag na mo ingon rulog sa GCash number ni mo be kay sinda tiga kwarta. Untag nay mo kan Congressman Olaso dili ka. Ako gani magkuhan, ako gani sa puto nun adto man ko sa Congress manaygon ba. Ato ko sa Congress manaygon kadagan sa kwarta dito. Pag mag-Congress sa Senado na po. Ay, hello, Tatay Digong. Kumusta? Hello. Oh, di ba? Sekretaryos. Ano, si Kwan na di ay, si Presidente Digong na editor niya, may Digong Dublado, Digong Kuan, Digong Pahardo, di ba? Na kinabaw ato ko, di ba? Oh, Huwag mong subukan. Digong Dahay. Secretaryos, you're feeling like you are being pulled in various directions. Medyo dili maayo mga adlaw kanon ha. So we have to unable to choose wala jo kabalo asa nga direction imong gusto. Karon matayt ka. Sa imong kumang secretaryos no. You'll be confronted karon with various monetary requests karon. Bantay-bantay ka from your family. As of now, imong pamilya, mga kwarta. Ayan, syempre, imo dyan ang responsibility karon towards your family and you should meet them. Wow! Ang ilang mga demands may seem like a lot but you are just justified in your own, di ba? In their own sense lang. So, in any case, stress, di ba? Kay
Namkay kwarta. O, di ba, Sagittarius, you will get yourself more than fit for fulfilling all of them lang. Wabong ka. Sa imong karir naman mo karon, Sagittarius. Na yung mga uncommon job can offer will knock on your door na daw, ha? So, dito nga sound fairly dangerous and novel to you, Sagittarius. However, pero in the case of follow up on it, so you can give another go to your vocation lang, di ba? Taro nga, ayaw kag decide dito unsa na kay mas scam yan ang gara po ka. Para sa imong palawas ni mo kung sekretaryo, si Marleda, unpredictable karong adlaw nimo, yet remarkable mental strength nimo. Og syempre na assurance na mao na makatabang to tackle any circumstance, Secretarios. So dapat ikaw, you need to confront ka day. Labi na sa imong extensive actual work karon. However, so they will come through decisively. So ikaw ma-decision na and complete every one of these undertakings with extra time para ay problema sa imong karira. Para sa imong palawas karon, manadi ay sa imong financial karon. So medyo you're quite recently getting back to your financial area, ha? Nga mag-guarantee nimo og monetary impulses karon. Og syempre creative mind to get left karon adlaw. So kung wala with no planetary movement karon sa imong karon, imong monetary area karon, Secretarios, is more on how you manage, on how to deal with the cash you have. So ikaw na dyan magkuhan kung naaman ka diha. Ikaw na dyan maprobukan kung igasto o dili na kay tight budget po karon, kuri ba? Huwag ganit tayo lucky kay nag-tight budget. Wow, di ba? Di ba? Hoy, para sa Capricorn, this is the right time now, Capricorn, to read books karon nga you have missed in the past. Na-miss ni mo siya. So, keep in mind that ang knowledge is the power for them. Garong adlaw, Capricorn. So, you have to use your knowledge in every sphere karon, nga they can gain acceptance. Wow, bongga. Para sa imong gugma karon, Capricorn, Capricorn, people are always opposed to dominance karon o restrictions sa imong relasyon karon, Capricorn. So kung nakay party karon is trying to influence every step in Kim, today will be a good time to get away from him or her. At the same time, also it is also very good to contemplate whether ang inyong relasyon is good for you or not. Ikaw lang dyan mag-contemplate. Contemplate, Ginoo ko. Diba? Gamay na lang ang plato, contemplate. Diba? Para sa imong karon mo karon, so you'll be rewarded karon with success and good luck, Capricorn. So keep up your efforts lang in helping you to reach sa imong mga new purpose, sa new goals sa imong career path karon. So avoid lang mga shady acquaintances. Nga man ay mag-curve your pathway. Sa imong palaw sa mga karon, getting more involved in a complex problem. Ginukukomplikadong problema ko. Mao na dili makatabang nimo sa imong kaso karong adlaw, Capricorn. In fact, man jud sa maturan lang, it will destroy your spiritual calmness karon. Og siyempre, mao na magpugos nimo to make wrong decisions about your physical and mental. So, step away lang sa mga tao karon who living up old and painful memories para walay problema. Sa imong pinasa karon, Capricorn. Capricorn, medyo na kay mga risk karon, mga dangerous industrial risk karon. Imo lang ilikayan karon at every cost. So dapat maminaw ka sa mga advice karon from your financial team kay man magkatabang nimo to back some great ventures lang. Mo batay, para walay problema. Di pa, Capricorn. Aquarius. Hoy, Aquarius, Aquarius, kanang understanding, kanang mga differentiating between sa fine lines of professional and personal life can be difficult karong adlaw, lisod kaayo. Sapat you have to take a break lang ka from the work and plan something for yourself and your family para ay problema. Para sa imong gugma karon, na yung mga are going to have some nasty arguments karon with your partner or spouses karon adlaw, Aquarius. So don't find proper and quality time to spend with them. So everything is not about you. So you have to understand the worth unsa ang kabililyon sa mga tao, the worth of the people who support you in every step para walay problema sa imong gugma. Sa imong karakter mo karon,
kanang taking a step back karon sa imong karera is not necessarily a bad thing. Dili nga ka na mo likay ka ba na siya So sometimes you have to let go of the stream lang, no, steam la. So make some time yourself and balance your career with a personal life sa imong skill nga medyo accomplish na nimo karong adlaw. So if you have to take a break from your work, play hockey. Hockey lang. Everybody, it's a hockey lang, di ba? Para sa imong panglawas mo karon. Ikaw, so you've been stressed about sa imong trabaho karon lawas. So if you're not able to avoid the argument with your partner, may chance nga ang problema will only get bigger. Ayun doon na. So try to adjust. Make time of yourself. Aquarius. So indulge lang sa mga activities karon that have made you happy in the past. So man ay maka-maintain mo sa imong physical health as well. Sa imong financial karon, kanang kwarta, making money is not the only most important thing karong adlaw, Aquarius. So if you lose the people, if you lose kanang mga tawala with whom you can spend the money, there's no need to earn. Ayun just. So learn to give and be generous. Wow, maigo man tani. Sige atong tagaan mo. Dali. Kisay na kwarta dia kay mga wala, joke lang, happy lang. Nakoy kwarta gamay lang gara po. Huy, Pisces! Ako nga tago, Ruben, natagan ako, lang, chukunat lang, chukunat lang, kwarta rin gara po kansa, diba? Pisces! Karana Pisces, there's a perfect time ni mo karon for you to do some soul searching karon Pisces. Tungod sa mga asa karon sa ring mga feeling that you are due an answer to the meaning of your life. Wow, bungga. So karong adlaw you're encouraged to look within, then out. Imong makita karon ang mga tubag sa imong mga pangutana. Wow, bungga. Para sa imong gumakaron Pisces, it's a time for me to be appreciative karon sa mga ipangbuhat sa imong loved ones. Dapat to appreciate Kanalawa, a close friend and ally may go above and beyond to help you. So imong gipil karon, you feel the spark of heat ignite within you. Wow. So kung makatagag relationship karon, a chance you have found the love of your life. Wow, bungga. Para sa imong karon mo nimo karon. Pisces, today is a day of creativity karon. So dapat gamiton nimong smart tactics and skills karon. So imo find a way to make things more efficient lang at work. So don't let this golden opportunity slip through your fingers. Because fingers kay gikumot-kumot. Fingers. Wala sa imo malawas mo karon. Remember to control your hunger. Hunger karon Pisces, you like to have an upset sa imong stomach. Tungod sa imong gipagkaon nga unhealthy food, bantay ka. So advise to watch your diet. Remember to stay hydrated lang with room temperature water lang. Wow, kasi mo pinasa karon. Yung makita ko na you find to improve your income karon lawas. So through a smart real estate deal or a new job that offers a higher payment lang. So bungga, walay problema sa imong financial Pisces. So mananaw na itong kapalaran karon adlaw. Atong kapalaran sa tambal og di siya pwede gamit tong tambal sa klase sakit. Because if doctor persists and solves your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Dahil sa 642, 649, mauna yung mga lotto draws, karong adlaw. Ang lang, baba na. 659, 658. Ang happy lang. 642, 649. Ingat-ingat lang doon. Happy lang. Pak! Ano sa kinabuhi? Diba? Ano sa kinabuhi? Sa mudaog lang sa lotto. Ako, lataya man ko, pero laki-laki pick lang. Kaya pag laki pick, swerte juga. Kay walay bayi. Lucky lang. Walay bayi pick. Bayi pick. Lucky pick na dun. Hala, mga una. Naniunto na to sila. Pakpak ka na ganun. Syagit na. Regine. From ZSCMST Campus, Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Wow! Regine. Wow! Diba? Wow! May pamudi kay busog na kami diri, busog po, diba? Busog sa pagigugma, diba?
So ay kalimot ha. Siyempre, top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Diba? Sabi, alaw na heart to kay Papa Jones. Wow. Para makumpleto inyong kapas mo karong adlaw. O ano atong swertres. Wow! 273 og 012. Congratulations! Correct. Siyempre, malit. Sa ko limot ang pinakaninot after sa programa no. Adyo kay ninadyo dia ang top 20 top 12 by Uncle Ruben Cute Fajardo, di ba? Pinakanindot na pinakpinili pinaka the best na siya, di ba? Kasi may ako na heart kay Papa Jones, di ba? Di ba? The kinky Papa, the kinky. Nagdali sa editing. Siyempre, manaminit pagod ko ng adlaw. Bilang manaminit ang pundong sa baas kanginan ang tigitis sa kumanangan. Siyempre, salamat sa among broadcast operation supervisor. Wala si Mr. Renato Sohor. Ang among station manager, wala yung kapito butang kugikan. Dr. Reynaldine T. Dahay. Siyempre, mga among broadcast technician, wala si Mr. Ruben Cute Fajardo. So, siyempre, ang galing ko po sa sulugoon, ang tigpakatawas kanginan, ang tigitik ninyo sa kawanangan, wala si Lando Bisaya, the one. Very much! Sa atong programa, ang katupngan, pero dili malabwan, ang kasadya o jaka abante. Ang gitik-gitik pasiaw nilang Bisaya. Dahil lang dyan sa sikat, nagkakusog. Busog. Diba? Ang estasyon ka na panahon na wailain ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Mwah, mwah, chup, chup.